سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی سروکیہ ٹراما مرکز فعالی سرا پیش رفت درگتا دیوان برجمدار بتک دیوان سروزیر کوئٹہ اسپنی روڈ سرا نوک جوڑ بتگی ٹراما سینٹر سرا بریفنگ داتک آیا شیخ زید اسپتال ٹراما سینٹر تکمیل ہم زد سرجم کنگے کڈنی داتک کوئٹہ بلوچستان نیشنل پارٹی سینئر نائب صدر صادق ترین پارٹی برکتی رہنمائی ہمراہ پریس کانفرنس کو تک و گشتک ای وحدہ صوبہ باب اکثر ڈائلاگ ضرورت ہے وزیر دفاع خواجہ آصف گشتہ بلوچستان سنجیدہ شکایات اور تحفظات چیاں آوش کنک ڈباں وزیر دفاع خواجہ آصف بلوچستان سیاسی کمیٹی جوڑ کنانا دیوان توار کنگے اصلاح تک شنکاری وزیر عطا تارڑ گشتہ کے پندلی درچہ بلوچستان ہم تباہ کنگے کوشش کنک بتا ناشر کار 2000 شہریانی سرا عرش کنگے واسطات کگاں عطا تارڑ گشتہ عرش ناکارا جوڑ کنگے سرا سیکیورٹی فورسز و پاک فوجہ قرار تحسین پیش کریں مزن وزیر شہباز شریف اگو عالمی بینک گروپ صدر اجے بنگئے گندنن کو تک ای مہم مزن وزیر گشتہ پاکستان اقتصادی ترقی اصلاحات عالمی بینک کے معاونت قدر چمہ چارے اور 10 سال کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے ردا تعاون قابل تحسین ہے بلوچستان سیکیورٹی فورسز آف اتنال ہندوستان تحقق کنان گیش 22 ناشر کار جہنم واصل کو تک سیروچا یکصد افتاد اپ ناشر کار جنے کی تک بنشن ردا سیکیورٹی فورسز بلوچستان ناشر کاران ہلا آپریشن برجا راشد کوئٹہ ہفتہ روچہ معطل بیو کی موبائل ڈیٹا انٹرنیٹ سروس انودا ہم بحال نبی تک چرش سبا معلوم جیڑہانی دین پانے موبائل فون ڈیٹا انٹرنیٹ معطل یا جا بے پاری مردم نو در برا ہوا لس مخلوق ہم جیڑانی آما چیز پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی باز علی مدد جتک مروچی صوبائی وزیر عقدہ سوگنوار تک وزارت داخلہ قلمدان بیگ حملی تک علی مدد جتگے حلب برداری مراکش گورنر ہاؤس کوئٹہ برجمدار بیتا حمودہ کے گورنر بلوچستان ایچا سوگن زد مزن وزیر شہباز شریف گشتہ آبی ذخائر تحفظ قومی ماحولیاتی سماجی بہبودی واسطہ علمی سنتاس معاہدہ سرجمہ منصفانہ نفاذ ذرائع یقین کنے آبی ذخائر عالمی روچ درگتا وتی کلوہا شہباز شریف گشتہ ای روز پاکستان و اقوام عالمہ آبی ذخائر دیر پا تحفظ و مؤثر انتظام عزم درشان کا صدر مملکت آصف علی زرداری گشتگ آب ہمکدی جبریت جنگی حربہ وڑا کارمرز کنگ مبی چکے دریان بہاوا رکاوٹ بازی جان روزگار و غذائی نظام واسطہ خطرہ باں مزن وزیر شہباز شریف ابو سروزی کے پی کے سہیل آفریدی اگو گندنن دا کے پی کے خزانہ کی مشیر مزمل اسلم ہموار بیتا سرکار نیمگاہ تحقیقارانی وزیر محسن نقوی منجائی وزیر امیر مقام اور رانا ثناء اللہ ساڑی ہم بیتگاں کراچی زمستان 90% بار وسط چرش صاحبہ ساعتی زور کم بیتا موسمی زانکارانی ردا آیوٹی کمی روچائی نیاما کراچی موسم وش و دلکش بھی درجہ حرارت گیشی کے تحقیقارانی بنجائی وزیر محسن نقوی بلوچستان سر وزیر میر سرفراز بگٹی و کور کمانڈر بلوچستان سی ایم ایچ ترتاب کو تک آہاں ناشرکار اور شٹپی بتگی پولیس کارندہانی عیادت کو تک تحقیقارانی وزیر محسن نقوی گشتہ سیکیورٹی ادارہ ورنہ ناشرکاری مقابلہ کو تک آبی سوک کو تک
سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکتی انکشاف کتا کہ انودی ناشرکاری ارشاں پیش سیکیورٹی ادارہانی گورا سرجمہ انٹیلیجنس رپورٹ موجود بتگاں ای گشتر ناشرکارا ابدا سیکیورٹی اہلکار اسی یک لس محلوق شہید کتگاں ای گشتر گوادر یک کی قولے پنچ زال بل اسے چکا شہید کنک بیتر آیا دعویٰ کتا کہ عناصر بھارتے ایمے سرا پاکستان غیر مستحکم کنگے کوشش کن گیا بلوچستان دمک نوشکی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر صلاح بندی مردمانی تحویل چا بازیاب بیتر پولیس بنچو نردا گستگیرو چا نوشکی صلاح بندی مردمانی ارشنیام ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین ہزارہ اور اسسٹنٹ کمشنر مالیہ شمون وتی ہمراہ برتر پولیس بنچو نردا دوی افسران باحفاظت یک محفوظ جاہ سرکنک بیتا یوگی بلوچستان ایمنی جاورانی برجہ دار کے واسطہ دفعہ 104 درجہ یک ماہ واسطہ جتائیں بندش جنک بتر بنشو نردائی فیصلہ سیکیورٹی سبب کنک بتر بلوچستان گرینڈ الائنس کوارڈینیشن کمیٹی دیوان برجم دار بتر دیوانہ صوبہ ایمنی جاور حالہ نسرا دلگرانی درشان کنک بتر سنگینی جاوران صاحبہ اسپتال برجائے زہر شانی ادارو کی محتل دارک بتر کیوگی صوبہ مروچی زہر شانی منسوخ کرنے بیتا اسلامی ملکانی فوجی دستہ پاکستان تروتاب 2 فروری بگیر 8 فروری دا برجہ بھی چلو سے اسلامی ملکان ہوار اتحاد ابدا باسی ڈل سعودی عرب سیکریٹری جنرل سروکیا پاکستان سربتا بعد دمر ٹھلا میرپور برڑو و ڈنگی سر مزاحمتا تیرگواری یکور نہیں بیران بیتا پولیس ردا ورنے پر جا لطف اللہ لنجوانی نامہ چبتا ویلا پد لاش اسپتال سرکنے بیتا جبکہ ملزمان شہاز بڑھ جائیں محکمہ موسمیات ردا بلوچستان ہورگاری کنو کے روح کپتی گواتا نیرد بلوچستان چہلاس بیتا چرشپت کوئٹہ و کشگر دمگا موسم وشنودیں